me started with ya maame Hawa Kumse. Ghana etomre bia ya na o ka no kura kire wo bia. 93.1. Asam no awo ka no anko e wo no ni favor ntin wonim say asam no awo ka no oboa ana asam no awo ka no onye na adwe say obeti. Onya mfa so free so. Ye papa no afarefo no Ghana amanyosem bia no omo hu bom. MPP de omo ya amanyosem. NDC de omo ya amanyosem. Dokre. Ye wo season bia ne enam no sade enam no se nyine. Ene sade enam no esiba. Enu te na ya na hu se bia forestry commission omo timi ka se bia. Forest we se no omo twamu nua nyina nti ye nkoho biem. Na yaye na ye due nua no nketo ne bi na abehye de ye twa no mu. Bo se na aye kama. Ye wa ha sei ebra na no danko akufo ado wo hwe firi 2016 ne ba no ano a omo kwa mfimfiri mantamu bia no a omo de afarefo no eye campaign obisi ye ba adboard motors no ye be ye ni sei we si ye ba ye be ye ni sei premix fuel we si ye ba ye be ye ni sei we si ye be ye ni sei it got to a point kura no na NDC for no e raise some allegations be say MPP for no de ma omo nko fo nko a ene de aye adwuma e beto mre be so no hu se NDC for no so say there be MPP for no so ka there be o NDC for no de ma omo nko fo nko anti yenso ye ba ye be ye ne sei ento wo se de bia na de ba ko no na ye circle ho ade ba ko ne ye circle ho o matena ho saa mimi hunu no se enka afarefo adwuma no de enka ye fa anya amanyosam afri se e ye nsuo na da ho eno mu komu no mu koyi dam e ba ma ye nuanu adwadefo ni bi ekoto nam no ba fom ma ye nsuo nya bi e bo ye ho bra na the moment ye be fa no political line pe na ye ya masam no asesa the ambition of fishing no mo se na esesa eno na de ko ho saa ntimi I'm not surprised said the former president John Dramani Mahama ekọ ho no mo a na o kasa o matena ho ye nuanu afarefo no so atena ho e me de saa di wo mo a nti emfa ni wo mo na mo ha so ne pe e de di wo mo ye be ko so de di wo mo saa want to so be se adwuna hu no se adwuma no wo mo ye no enye MPP ni NDC sem wo ka no kora kire wo mo obi nim sa asem a wo ka no sabi wo ka de ye wo de na so no kora pa wo ho no e ne ye ka kire wo mo. 2 the former president John Dramani Mahama ne baya wo pese wo sa ba bi mu no me ka no se Ghana fo nyina no nanu ada okopa ne campaign ho ntoma no yeti ne ehun se bo hwie gu Ghana fo anim se no na ode eba na se na ro danko akufo ado e wo loading boys o so mo loading mate o so mo pragia mate o so mo abobo ya mate o won relax ono de won relax e no nya na sam na one strategy niema meni ya abo ama na eko ma hu say ya abo ama ebia ni weakest point pa no ebia eye ne left hand nyame ya adomo a ebia 7 December meni ya abo ama sa beko e wo SOMPA TV ha sei min kan ya abo ama asem no min kan ne left hand na sabi eye ni weakest area no meta amadana du na ma punch ho sa ma na basa nate sana mi hu sa monyosem ye no the moment agodo obi be ko na bia wo expose bia ni wicked area no na ofa no ho adwen and I know say minimum say opposition party bia ambition ne say the sitting government no obehwe no otimi abaji 2 million dey free nsam and as to say wo policies na wo dey ba no the ideology behind the second coming no Ghana for we nsam na wo ka no Ghana for hwe jam serious nsam bi na wo ka no and etobre bia so woni abre se upetumi bebre a eya jam se de bebre no ya ne ye mfa mam the policies on the ground e de na kasa de the second coming de na wo de ba so mo lo the boys so mo tipa trago and no dey say wo dey just relax oh na fo wa dwe ko e bia o messages no a wo to ma Ghana for no so na Ghana for hunu sampa second coming na me ba no say ni and na me de eba never say mo lo the boys so say yate we have the men ayade Ghana ni bia nim say NPP as a party no day and day in out o kasa asem say we have the men to you now who no say bia o need the men never no a message keke bi na bia o de ma Ghana for na just relax just keep quiet e da no duru a no wa chero bi kitu e bi